Yes. Gak ngerti saya. Gak ngerti, Pak. Okay. Ya. Hello. Hi, how are you? Hello. What's your name? My name is Misbah. Misbah. What's your name? Asep Rahman Maulana. Asep. Yeah. Misbah. Are you Sunda? Yeah. Yeah, Sunda. Yes. Can you teach me something in Sundanese? I want to learn Sundanese. Ya. Yes. Can you say something in Sundanese? Yes. Gak ngerti saya. Gak ngerti, Pak. Okay. Ya. Ajarin Abdi bahasa Sunda. Boleh. Biasa. Biasa. Okay. Saya mah bisa sakedik. Tapi kata-kata yang lucu, ada yang lucu kata-katanya di bahasa Sunda. Kernaon anjen cenah. Kenawan nanjen. Nandi. Nuju naon aja. Bahasa lucu, bahasa gaul. Bahasa gaul. Ya. Oh, naon. Bahasa gaul kalian gitu. Sini udal adul cenah. Apa? Bisi di udal adul cenah. Di udal adul. Bisi di udal adul. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Bisa diawet-awet gitu. Ya, bisa diacak-acak, Pak. Iya. Bisi Diacak-acak. diacak-acak. Apa bisi ada? Tadi bilang apa? Bisi artinya di Udal adul. udang adul. Udal Ya. adul. Udah adul. Udal adul. Itu. Ya. Hatur nuhun. Ya, sama-sama. Izin uploadnya Ya, siap. di boleh. TikTok, Instagram ya. Kang Bule. Kang Bule. Mohon. Lagi ngabuburit ya? Ya, Oh, ngabuburit. mantap. Selamat berbuka puasa. Ya, siap. Bye. Ayo. Dia di Kang Bule ya? Kang Bule. Oh iya, maha.